Dia 13 de dezembro, à meia da tarde, o meu pai recebeu um telefonema em que a família teria que ir para Portugal no barco Índia que saía nesse dia. Nós ficamos assim um bocado assustados, levamos a roupa que trazíamos vestido e pouco mais. E embarcamos no Índia à 1 da manhã. Para mim custou-me muito, pronto. Foi uma viagem muito longa, em que nós ouvíamos notícias muito esquisitas, que Goa estava a ser bombardeada, que o aeroporto estava a ser bombardeado, portanto, perto do meu pai. On the night when the bombing started, the 18th was when the bombing started, under the cover of darkness, apparently a plane managed to, though the tarmac was heavily bombed at Dabolim airport, there was a plane that left and it flew very low, undetected by the Indian radars or the Indian ships, and got out of the country and went to Karachi with all the gold from the Banco Nacional Ultramarino. They had thought that Portuguese will give tough fight, and they had thought of Indian army had planned to come by amphibious vehicles, cross them down at Khandepar river and encircle Panjim, and they thought that they will be in Panjim and Panjim will be good big arena of fighting, but it did not happen. Foi uma invasão de precisão cirúrgica. Entraram para o sul, do norte. While coming from Karwar, the southern side, Kanakana, we came across, we heard first big bang. Then we knew that so and so that Ordofon bridge is blown up. Okay, that we could tell the army, and then we reach at that level, the river side. I heard Morse key sound. The wireless was going on. Probably they couldn't speak. So it was very clear that somewhere the Portuguese army had hidden there. Immediately we went back and stopped our army advancing, saying that the enemy is somewhere. So everybody lied down, took the position. Then hell of fire started falling on us. Bullets everywhere, including the big branches of the trees. Well, they had about 8 armored cars that side and some other, and they were firing. When that happened in Goa, everybody began to run helter-skelter because they thought it was going to be a war. But it was surprising. In the evening, the news came from this Bardesh side. The army had already reached on the bank of the Mandavi and seeking the orders of the commandant. By the end of the day, from morning to evening, it was all over it was a cakewalk for the army. You can imagine Goa at that time. In the urban areas, the people were Portuguese speaking. The medium of instruction in schools was Portuguese. So they identified themselves with being Portuguese. And they were very panicky because they were afraid of what the troops might do to them once they come in because of their closeness to the Portuguese regime. But in the villages, the people were innocent. They knew nothing of this battle. There were a few people who were involved maybe with this fight for freedom or whatever you can call it, the desire to be autonomous. But the vast population of Goa that lived in the villages were Konkani speaking. And they were sort of neutral to what was going on, and they saw these jets coming overhead and bombs falling down, and they viewed the whole saga unfolding before them with a lot of intrigue. They even welcomed the Indian troops coming in. Portuguese did not give that way fight, as organized fight. Naval houve resistência por um fator muito simples. Naval, o que é que sucedeu? Eles tinham, por acaso, como sabe, o Afonso Albuquerque estava em ativo. E em atividade eles faziam os seus exercícios navais. E, naturalmente, eles tinham tudo aquilo a primor. E depois, os barcos revezavam. Vinha aqui o Gonçalves Arco, ia para Lisboa, vinha o Afonso Albuquerque. Portanto, de 2 em 2 anos, ou em ano,
fazia uma troca. E nessa troca, naturalmente, era recondicionado todo o armamento e tudo aquilo. O que não se deu com as forças da terra. O Afonso Albuquerque fez uma boa defesa, mas era impossível, porque eles faziam 3 direções de fogo. Eram um porta-aviões e 3 fragates à distância. Uma delas chamava-se Betuá. E o Betuá começou a atacar, e aqui havia uma porção de barcos de marinha mercante que vinham carregar o minério. A Força Naval Indiana mandou uma mensagem pela rádio a todos estes barcos para largarem o porto e seguirem o itinerário do alto mar. Naquelas alturas, o Albuquerque ficou a descoberto. Então começaram a atacar. O Albuquerque entrou ao meio da foz e pôs-se a fazer fogo contra todos os 3, mas sempre a retroceder. E quando já tinha esgotado todas as munições, veio parar cá, nesta enseada. Então, quando o capitão ficou ferido, como tal, içaram a bandeira branca. And they surrendered at Betim. That was the end. On the 19th of December, that was 18th of December, and on the 19th of December then, the tricolour was hoisted after 450 years. The Portuguese flag came down and the Indian tricolour went up. At that time, that was the last broadcast of the radio, of Voz de Liberdade. At that time, both my husband and I, who were there, we went in a plane, hovered over all of Goa, telling them that Goa is now free after 450 years and joined to the motherland. Rejoice, brothers and sisters. Goa has united with the motherland. That was the last broadcast, very symbolic. Kupa kupa ailin malban Kalis maje sondosle Polion matia boir nilo sago Kalis maje sondosle Polion matia boir nilo sago. Nós sempre nos sentimos indianos. Quer dizer, nós sentimos Índia, Goa é Índia, porque está Portugal a dominar, está bem. Mas eu, por mim, senti-me sempre indiana. Portanto, é portuguesa, não sou indiana. Isso não impede de eu falar português. Isto não impede de eu ter simpatia por Portugal, não impede nada. Nós tínhamos uma coisa, nós fomos todos educados como portugueses. Fomos educados como portugueses e se o meu pai, na altura, tivesse tomado uma decisão diferente, se calhar os filhos ficavam um bocado desiludidos com o pai que tinham, porque sempre nos disse que nós éramos portugueses e de repente obrigava-nos a virar a camisa para indianos. Mas talvez na altura se tivesse sido feito, depois do que já vimos noutra sequência toda do ultramar, não é? Em que todos os que cá ficaram e que tinham bens como o meu pai tinha, hoje são os senhores cá em Goa. Cheguei a Portugal, chocou-me imenso, pronto, porque eu estava habituada a ter uma vida boa, sem dificuldades, e ali tive que começar do nada, tive que vestir roupa emprestada. Vieram as senhoras das Cáritas, vê lá se isto te serve, se isto não te serve. Tivemos a sorte da minha mãe ser de Castelo Branco, portanto ser da metrópole, e os meus tios estavam à nossa espera. E o meu irmão, que já era tenente, porque tinha-se feito a academia militar, também estava à nossa espera. E fomos viver para a casa da minha avó. E passou-se. O meu pai só chegou à metrópole em maio, porque entretanto foi preso. Foi preso, não lhe fizeram mal nenhum, simplesmente invadiram e partiram tudo o que queriam e distribuíram entre eles aqueles que eles queriam, e o que não lhes interessava partiam. For example, my family, my father was working in East Africa. He had a Portuguese passport.
he in his youth, when he was in his teens, was working in Bombay. So he was a big fan of Gandhi and Nehru. So he promptly went to the Indian embassy, surrendered his passport and got an Indian passport. I still got the Portuguese passport with the years cut off. E assim começamos a refazer a nossa vida. Com a ajuda, pronto, dos meus pais, dos meus tios, do meu irmão, que o meu irmão já era tenente na altura, foi impecável, comprou uma mobília para os meus pais, dava uma mensalidade para mim e pronto, fez com que nós não nos sentíssemos sem nada, não é? Até que se resolvesse a situação do meu pai. O meu pai chegou em maio a Goa, à metrópole. Diz que foi muito bem tratado. O impedido não o largou. Esteve sempre com ele. Esteve nos alparqueiros. But there was a case of a priest named Father Chico Monteiro. He was Francisco Monteiro, who was forced to give up his Portuguese citizenship. He refused. Then they told him, you leave Goa. He refused. He said, I am both Goan and Portuguese. For me, this is my land and Portugal is my land. So he was jailed for many years. He was incarcerated. I know that man, highly respected, a great promoter of football in Goa, and he went through a lot of suffering. So there was even the Indian army or the Indian government put in place police officers who did torment Goans who were speaking out against, you know, or at that time were challenging whatever political situation came about after the Indian army invaded Goa. Muitos perguntam quando eu tenho tido problema de discussões com políticos. Então você é português? Não, eu digo que eu sou goês, embora nasci em Portugal. Mas, ouça, Índia é tão grande, é um subcontinente. Um goês é indiano por causa geograficamente, assim como um inglês, um português e um francês e um europeu. Eu ponho isto tudo para eles. Mas como em todas as batalhas, como em todas as guerras, há sempre uns segredos que ficam por explicar. E o Sigmund, não como cantor, mas na sua qualidade de jornalista, tem algumas histórias para nos contar. Concretamente, a história da famosa carta que ninguém sabe o que é que tinha escrito. There was a letter that Governor General Vassallo Silva wrote and handed over to a freedom fighter named Dr. José Francisco Martins. And Dr. Martins took this letter and handed it over to a friend of his named Dr. Khemani, who then proceeded with it on instructions that it be handed over to Prime Minister Jawaharlal Nehru. At the Goa border, the Portuguese police stopped Dr. Khemani, who was at that point, he had just bought a brand new Mercedes-Benz, and the car was strip searched and he was frisked as well. But they didn't find anything on him, so he was allowed to proceed. What they didn't check was his shirt pocket where he had placed the letter. So he had a lucky escape and he reached Bombay and he gave the letter to Prime Minister Nehru. Now, what were the contents of the letter? Nobody knows. Why the Indian government did not make those contents of the letter public? Nobody knows. There is a hunch that the Governor General Vassallo Silva wanted Goa to remain autonomous. He saw the impending Indian invasion and realized that there was no way Portugal could stop it. So he probably wanted to have Goa as an autonomous land, and maybe he hid the interim government that took over under protection from the Indian troops. Sandrin Pais Paula, Sandrin Pais Paula, Sandrin Pais Paula. Foi mais um Contacto Goa. Espero que tenham gostado de estar connosco e de nos acompanhar nestes relatos do que foi a libertação de Goa. Nós cá estaremos daqui a 15 dias de novo convosco. Este programa é patrocinado por Centro Cultural Comunicar.